o te whatala wa fole mai monga lo tātunu nei fwoi wa tātou whedua ia le tau whai unga fwoi o ngā luenga o le nei wā yaso ia ai alo maia o se whapoponga fole nei o le tautua male o nanga lau Samoa Entertainment o tala o mea na tutupu Samoa. E mo atu I tātou tala I le whaala ui loa ai po le saunoanga le fionga le minista o le vaenga I o le au se tuse lo tātunu le fionga paunga tala lei paunga o le tulanga fale tonu o le tulanga pe ona yai ia le suenga le TPO mai New Zealand le sa ngafa ma le ina o nisi o vaenga pe ona yai le forensic audit le o mai le temi nei pe ona moli mawina le tulanga fale tonu o le whanga ina o se leni e pe ona nisi o vaenga o proketi te tele sa pato teia le whainga malo ua tona iantu le pe o le malaiva lele le sa fatino I le afioanga o Leiataua e whapea fo'i I le tulanga o ngā luenga tele lea ngā iantu I si umu le wala tele lea o loo whia fio a iai le mamanu o le antunu o se tasi o ngā luenga sa whatauteia e le marusianga wha I le tise le EPZ I nai le itumalopo le afioanga o whalelantai whapea le tulanga e peona iai le whale pui pui tanu malala le silia ma le se 4 miliona le whai o se le ni na whaaluina e whausi ai le no whanga Pita iane tele whawhita au le luktu le mai e le nganta o le mali liwa ai pe whano ai soi fuo nisi to tonu o lo tuli whatalanga me tau fia. Ai whapea fo I le tūlanga. Le so sola ai o tua o pāngo tāpo I le anto lo tuli whatalanga. O nisi neo vaenga sa whaatino ai le suenga forensic audit. Le lava ua sauna o manino. Ia le fionga le minista, le fionga paunga tala lei paunga. E le aini reporti po ni records po financial statement e whaatino ai suenga. A le DPO e pe ona sueina le nei vaenga. O sao no le te tai o le atunure, ia fo i o le li pale mia le fionga lau le mali e tole o e tempo le tai vao, forces me, o le ua te e atu le mata upu I lima o le tula fono, e pe o le ele official lo i sili, e whapea foi, le mtanga luenga o leo leo. Sa wili linga leo nei tala. Minsta o so ngatusi. Ma o le au te lenga atoa le na o le mtau. Forensic le wa levan tato whaatali e po whewai ui ei. Miliona ta ala le tupe na allocate. Fai suenga na o le kuata len suele I uman sue isi o na pauna o le o mtau puno mai tato o kikai me vafo fai. Sauli poti sa me vape nei. O mai whainga malore nei, to e vaim to e tiro sau te led varito. E lawa I luma ni, lala ave I limol tato, lawa ave I limol tato lo yesili. Ma leo leo. E leise si me to e tu yel me lea. Fai suenga, o la toa a fia, fai ungal tu la fono. Ma e lem fai to e alo fia me lea. Langa wa tele tala pe o le mea noa vo le fai mai, o le alo fanga lau fai mai. Se mai mautu pele tunu, e leise me leanga na whaia. O leo mai al whainga malo li tonu matoa ilo ai. Le la ave lo I limo lo I asiri, wa umal tāpena ngal kāpeneta. O umal wa ili ngal kāpeneta na whiri eita ngate toa limo al kāpeneta. E elo la to mai whaapito isu e tusi ma o kika. Mai le ripoti, o mea ia lau mau. Whaase lau mon tupu mea. Ia le lau whaatono ave I limo lo I asiri, ma leo lo tu ulo I lima iei. Le sa fatu le sa walo wi mtafa yo ia de te afia ia ena laino walo wa siasi uma I far pui uma wa siasi o le manu o siasi I tai I tanu malala o to e alu wa siasi vai ata na fea le tupe na far pui ma le pa ma meu le fatu a pasi tu nei le si di masela wafe di masela tol sul fafi e to e fa le ai vai ata a fea men faini Pele ono se la wafen fain me momo. O I tuia, ma e lema fai. E lema fai na toe alofia al mele. O I le tātou te loa I le nganga al mele taun fai atu fai ngā malo fau. O tupe le atu nu. E ta tau na wha aru sao ma ia. Tu tonu de me te tau na iei. Al pe al mele sa fai pe na fai atu. So aku malengi rei siki. E rei ropo ingi sa ingia. Wa rei ropo ai responsible. Who was the point of contact? O ina sainia. Ya, o le la tu sawa I di mole. O tu la fo, ni tato va vai lo le. E le ai se alofanga.
Ma le whaauau lava le tele o mea ia su e ma le temili nei. Pea no vai atu le awala le tua isi umu. Se furu wha miliona, aina le 4 kilomita. Ia, o aila no e vai. 5 miliona na ave le malo o company e kia ma Samoa e whai le monitoring ma le supervision. O la la tonga luenga na whai supervising o le awala. O la tona o le tutino le malo na ave i aile ava noa. E o e va aile awala i le leimasa. A o ko vai fōring o le awala. A o tupe ia, e te tau na whai le lei awala ia. O tato awala. E rein whain tato to ofa pea. E peo le mea noa. It's a normalizing. Alu atu wale lei, alu atu fo wale anga tati ai whapea. Mai le matanga luenga o se fua malolo ina, o le o ngā tutono o le neiva yaso na tatala ina ai se tasio polo keti tele. O le tāpena ina, male whaatulanga ina leo se tasio tusi, o lo iaita ia la uma, e 5 teita ina ai ia le whaatinonga matanga luenga. O se fua malolo ina, o lo iaita ia la e tali atu ai, i tūlanga o whaamai pipisi e pei o na haa fia ailo tātu tunu, e maise nisi o whaamai o lo whaamalo malo mai i te tongo o le tātu tunu. O le whaidoa inga a le mtanga luenga o soi fua malolo ina, ma nisi o ana pa anga e pei e iai le whaamtonga WHO, le FAU, o le vaenga o le whaamtonga Unia Europa, le EU, whapea ia le tele o nisi o whaamtonga o ila tauia na whesoa soani sili. E ala i le whaatinonga o le neita i ala po le nei tusi e ta pena i le tūlanga e o whesoa soni atuai pe tali atuai lo tātu tunu o e mesa le mtanga luenga soi fō maloloina i le pepesi mai o whamai. Na ngā lulu e whaatasi ia ma tu whaatisia le neita i ala e pe o na ngā lulu e whaipa angai ma le mtanga luenga o puna oa whalanātura ma si o manga le MNRE whapea le matanga luenga o whatoanga ma whainga whaiba o nisi nei o matanga luenga na ngā lulu e mo le tu whaatasia lea o le neita yala e ai maise o le lango mai o pa anga whatonga mai whafo o lea na whesoa soani ai i le whaatinonga o se tūlanga na matuata lia alo ia pe o na sao no e le whionga le minister o lea matanga luenga ia le whionga ia wao salu malo alo fipo e lepe ona ia sao no e whaafataia ia le tūlanga o le mawhai leo na whaatino le nei moe mitinga. O le whisosani mai fo ia le malo tele o Amerika ta wala mai i le official ambassador le ana whisosani mai ai le tūlanga le whaatupenga e pei ona iai i le miti wo whapena ona taunu nei. Inisio tātou tala o whailoa le taitai o le atunu o ia whai o le lipalemia le sunga laule le male tole o te ampola tai vau Francis Smith o ta pena whai le malo ta iala e 5 taitai na ai tuai le tūlanga le whaulanga mo le anga i luma e pei ona iai nisi o vaenga e pei ona adia e mai i lunga o upenga ta whailangi o ila tau e whaia le sao ninga le tau whaaleanga lea le tamari anga i le ngata o le isi tangata e whapea whai le tūlanga o le whainga malo. Wa whailoa le taitai o le atunuu o ua angai mai ia le malo. Sui o le malo au se tādi o lea o le a whaatino se sainga 5 e 5 taitai na mamatai tuai le tūlanga o le social media i le tutupu mai ai o le tele o le tau whaaleanga ma upu whai o lo la lafo e whaaleanga i nai le tamari anga o le isi tangata e mai se o le tūlanga fōua leo le malo e mafua mai whaasala launga tau whaaleanga i lunga o penga ta whailangi. O sa wililinga le nei o le whingalo le whionga le taitai o le atulogo. Issues o mama complain na tātou le whaile te mini. Tātou te ui Australia Facebook a vem ta upu. O le MOU la la saini le vao le malo Samoa o le malo Australia. E ngāru rue whaatasi. Fo ia mere tupu te mini. Ma le whaua matan ta pena tātou social media policy. We have to do it. Nen fai tātou tu tala loa me le o le saua o le tu lau la vai whaaleanga lesi. Sau fol mene so ngā lafo a upo lesi lafo. Le la tu whatasi ni tanga luengo leo o le vai fafo, o ni tanga luengo o sotainga, tanga luengo puipuinga, a Samoa, ma form le tu tino e va aia umatulanga i lunga Facebook. O na malosi ro leo le tātou whainga vai whatasi saini le MOU tātou malmano Australia. Taun tātou whapea tu Facebook.
o le itu lau lea. Wa matua ova te le whaatupu vevesi. Whaatupu ai ti ngām whaingtā le wawha whenga i le tunu. O le itu lau voi lea, wana la fōni upu e a whai na ile ai a te tau o le stangata. Ia ma me umolo whasolo. O le puipuinga la, o le puipuinga mo le while ngu mo tātou. A e maisea i la tau o leo mai ma fōringa mo i lunga. Ia o maaliria rai o mai la wala e tari le pupuanga le temi. A o peise mea noa voi lele o pea se mea ula a e saua e ke palau vale ma whai mai lau sao nginga i resi o pule a oe, o pea a oe ma le sifi. Ia, ma le puipuinga le nā pito i siri na lio lio le temi nei, ia o upu lafo. I le nā tia o le lava tātou te maitau ua pā fe sopo a i le tūranga le vāmoe moe. Al saininga la le tātou wai inga le maustaria. E ma losi al tātou mautu whātasi maustaria. E pui, lau tau vai le policy lau sau maustaria. Sfurono tau sanga le tamititi, santo e tango o rungo le tusamiti. Me whalana nā taun tātou o i. I tangata tūlau lava, le lava tātou le whaise whamangalo. Ia ngā kiri a leanga, haru sa wea malu le mawawau. Na ia inga le ia el tātou PTU le runga ia leo leo. O le vainga tanga luengo leo leo. Forensic crime. Ma mea umala vai pui el tūlanga lea. O le amatua malu le le tātou. Tilo i tūlanga uma. Hape el tūlanga na se longa complaint si fato a fai. A oki raka ngaka se longa complaint si fako a fai. A oki raka ngaka automatically o le leso su eloka. Ko kosa le leile me lea ma defamation le aru te minni. Ia, wa lo fa le upule pa senta tu tera noi. E siri atu le tu ngā o lo ufa le nganga o le tangata ala e ola. You know, e serious atu na elo le ma le sori ngatu la fono murder. O lo ufa le anga o le tamari anga o le start. Ia, ma tūranga na le tira le te minni. You know, mo le fasio tangata tau pulea. Mele nei o loa nga i faitala le anga o oe lea a le e anga i mele whamtalang. O le emo yuri na leo ta pena ato aila mali tu tino le malo. Langa le stato tu tino le temin nei. O le ropo oe whaia le. Oe whaia le wa ingo le tunu. Leisa si. O le rola po ia matale matafa ioi. O le pui puinga. Ala lafa upu i whawhengainga. Oe tanga te sau whai. Ala lafa upu te te o le malo. Oe sau whai. Ala lafa upu le stanga taola, oe sa fai. Ale va ai te tauna iai fai ngā whamai, e laa loa oe out of line. Ia, wa e no wha oe mtua pingi oe. Ma wa o taimi wa tauna minoi, oe minoi, o le malo. Loa lau sauni le malo e te pena le tūlanga le. Male tātou tala muli. E se fulu male whātau sanga o se tamaititi na tūla i lumo le whamsinonga mā walunga. E tali mori anga o lona whaia leo ni ngai ngoinga wha soli tula whono po le wha ma rosi lea po le whaio ni sa wanga mātanga i se tene ti te walu tau sanga le matua. O le neima tā upu na tula i mai i le tau sanga nan se mawai atu nei e lata i lona tau wha i unga e tu sai mam tā upu e pei ona so ina i luma le whamsinonga. Le tasin nei whawhita au le pei ona sāu no ai le whamsinonga o le whamsinonga mā walunga e mā fua mai ono le tūlanga o le whaatanga lea o telefoni e tu ina atu i whanau. Na pala uina fōi i te tono o le potu whamsino ia mātua o leo lo o tua ia mamolia i lumo le whamsinonga. Ba ua lapa ta iai i le whamsinonga o le whamsino i le tūlanga leilea o le whamatu ina atu o telefoni i whanau e au noa masesila fia he mātua. Tūlanga o ata mawaenga o lo o whaonga ina mata i whanau. O lo o iei se pola inga le whamsinonga e tau fia i le whasalawina e le ngata o suafa po whanau o lo o aafia o ingoa o aafia anga po se isi lava whamtalanga e ono i sila fia ai e le atunu upe i lo ai le tūlanga o le whaafitauli o lo o tula i mai e pe ona tula i ai le tamaititi se fulu ma le whātau sanga lena ia whaia ni ngai ngoinga mātanga po ni whainga wha soli tula pono tau whai wha amarosi i se tēnei titi balu tau sanga le matua. Tau lunga tātou tala e pe ona tātou mafuta le nei tai au tuli tau mai seisi wha poponga le aso tai au wha soi fuaia.